intshumayelo nami engithi mangiyibuka ngiyibuza ukuthi kwakuyimina indodana yazi lethe ngisho la ngeke sakwazi ukuyisho again okusho ukuthi kwangasebenzi kimi ngeke kwazi so uma sishumayela la abantu bangacabanga ukuthi kusekushumayela mina kusuke kunalento yenziwa kamoya kusuke kuyi-combined spirit uma ngimela phambili we are one mind uthi uNkulunkulu mangixoxa na izolo nje uNkulunkulu mangifakela ukukhathala akwazi bengicabanga ukuthi ngizophuma ngiye kwenye inkonzo ngoba ikhona nje lento ukuthi hayi ngifuna ukuya kwenye inkonzo but uthi uNkulunkulu heart so that akukume kancane there is something that you need to iron so maqala sinoNkulunkulu siba nama-conversation noNkulunkulu sometimes it becomes mase kuthiwa kulalela omunye umuntu akaqala ukhuluma noNkulunkulu umekhuluma nje and we talk with God about a lot of things sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ithini plan nge-victorious restoration asifane sihlale sesingena khona bazalwane ngoba isikhathi vele sesihambile uthi uNkulunkulu nanku abazalwane sikhumbuze uthi I understand ukuthi abantu abadala but uthi umuntu omdala ngeke ukwazi ukumbusisa kodwa uba isibusiso kuye yes I can't say God bless you uba umakita akazi ukwazi ukubeka baba umakita sakuthi uNkulunkulu akubusisa kodwa I can become a blessing to him and say uNkulunkulu yini edingwa ubaba umakita noma umakita abese ethi uNkulunkulu ngikunikeza ukuthandaza sikhona akuhlale u4 hours uthandazela ubaba umakita uhlale umbheke ungasambhekele zakhe inkinga njengoba kade esho ubaba umakita ukuthi ubunako kwakhe naye utholakala busy ephethe ifosholo nepiki ekhilikhuba kwezakhe ngenkathi ubhizi wena ubhizi uthi alihambi ivangeli uthi uvukile uthi abantu bebhizi beyogidagida ephakhi wena ubhizi uthi uJesu abethele uvukile uthi uNkulunkulu naye ubhizi ngokinoverall kwezakhe ubhizi ngaphelazi ulungisa ifamily yakho leyo ayishikela ubhizi ngisho university la ufunda khona uhlela education yakho uhlela ibhasari wena njengoba ubhizi ubhoma i-orange farm egcwele insizwa iphuza utshwala futhi asize enkondlweni ubhizi ungene ey'koleni ema-high school kwezinye indawo bakubukele phansi bengafuni ukukuvumela noNkulunkulu naye so sinala ma-conversations uthi because uNkulunkulu athi uNkulunkulu we-conversation uNkulunkulu we-conversation uNkulunkulu akhuluma nomuntu uthi ngangimfuna umuntu engakhulumisana naye uNkulunkulu wathi kusukela kuGenesis ufuna ubudlelwano nomuntu ayikhengi uNkulunkulu ufuna nje ukuthelela namanzi nawe ikakhulukazi ebusweni bakho uphule naye uxoxe naye uhambe ngathi uNkulunkulu uyakuhlula lento ungayilungisa kanjani uzasho njalo mekhuluma noDavide eqeda ukubulala uGoliya mase kufika uNathani uthi Davide ngoba ngihlale ngikhuluma nawe nje awutshelanga ngani ukuthi ngikunike kona akukwanelisi ngoba ngizokuyiko awubheke manje Davide njengoba usuwenzele usuvulisa izitha zami seyingenile emzini kuyaba khona inkemba endlini kaDavide kuze kube phakade uyimesaphile lento Davide kodwa kuthiwa ungakhathazeki Davide ngoba uzufa kodwa there are consequences ngoba uNkulunkulu wathi uNkulunkulu we-conversation ufa nokuvuka kaJesu kusibuyisela lowo mqondo angazi kusibuyisela lowo mqondo ukufa nokuvuka kaJesu uthi uNkulunkulu unapha abazalwane blessed as small as they are if you are faithful with little things uthandeke ngento encane uthandeke ngokuqeda igceke uNkulunkulu ukubukela isizwe wathandeka uDavide ngezimvu zincane kanti uNkulunkulu ubuka u-Israyeli uDavide ubuka iy'mbuzi hayi imbuzi ubuka iy'klabhu lezi ezihluphe zingamuzwa kanti uNkulunkulu ubuka u-Israyeli nansi inkosi ukhona uSawuli uyabusa bakhona abazalwane abasey'hlalweni abaphethe amandla ngekhathi ukuthi ingakho silishumayela ngangaliva abantu asifuni abantu barobheke osathana ngakurobha kwenza ukubalekela iy'nkinga zakho ngoba zikutraining we are being prepared khona ukuthi sathemba ngena
Baba siyabonga. Hallelujah. Ngothando lakho. Basithena ngenani. Athi John 3:16 athi uNkulunkulu walithanda ke izwi lakhe. Modimo waratang efathile. Wamintela ngendodana. Ngoba ngisikhuluma ngamandla lesizwe. uNkulunkulu walithandiswa, walibuka kwakhona isikhathi la izulu lingena Jesu ngenxa nawe. Wahamba uJesu ezulwini, walethwa emhlabeni. Wanikela uNkulunkulu wenza into abantu bakhala ngeshumi. uNkulunkulu uthe kube neyazi nami ngake nayikhipha ishumi. Akhipha uJesu ephelele. Ngoba ayikho into kaJesu eyasala ezulwini wehla wonke. Yebo. And two, wayengena i-advantage uJesu wayevulnerable and weak njengami nawe. It was a huge risk. Ukuza kaJesu emhlabeni ngoba wayengena advantage. Wayewumuntu phaka. uNkulunkulu phaka. Masishaya impingo sathi nje ingakho kuthiwa wayesibalekele okubi. Njengoba nathi sibaleka i-TV ngebaleka. Ngoba yazi inyama le bazalwane. Inyama isindisiwe iyakwazi ukurobha. Inyama ikwazi ukurobha usulibambile ivangeli ugijima nalo. Ebese iyakurobha ngoba kuthiwa mhla sifa kuthi uyaphuma izungeze lenyama, umoya wakho izungeze. Ukuthi ekugcineni ngaphuma kuleli jele. Sikhala ingane zithi buya baba, buya mama. Asikabeleki ukuthi uhambe wena ubuka inyama uyeye. Ngiyahamba sengiphumile ngeke ngisabuya. Uyaphuma uzungeze umzimba wakho. Uma wakuphatha kahle uyawubonga. Wavuma. Ngiyabonga ukuthi ungivumele ngikhonze uNkulunkulu ngikuyo. Usho usuhamba. Usho usuhamba. Uvukile uJesu, haleluya. Uvukile uJesu, haleluya. Ivukile inkosi yethu, haleluya. Sikusha abantu bengekho bengakufuni. Kuthiwa Christmas is wrong, Easter is wrong. Religion. These were interdimensional approaches that were designed by our forefathers to bring about the cohesion of building a family. That is why wakhola lezi zinto sayibekiwe makuthiwa umuntu omusha akanazethi into zabantu abadala kwakunesizathu uNkulunkulu bethi umuntu omusha kuhlonipha iswa nonyoko ngoba ukuzithi ukuzanto izinto uNkulunkulu ayibekele thina masiyilandela kahle kunesizathu. Kunesizathu bazalwane. Uma sesiyilahla ke lezi zinto we shall reap the consequences. Kunesizathu umethi bambelela kumuntu omdala. Kuthi izithaphobo zahlala zayibuka ingwe zaze zatshena beza ngemuva zathi ingwe ibuzwa ngoba ngaphambili. Indlela ibuzwa ngoba ngaphambili kwenzelani ukuthi uma enza amaphutha u50,000 empilweni yakhe mina awama ngafiki ku5. Ngoba phela kambe ngibuka amaphutha akhe ngifunda ngamaphutha akhe. Akusangeni la ngene khona. Izinto ezamthatha 40 years ukuthi ayiachieve mina sezingithatha 3 years. Ngoba phela ngihamba nge-experience yakhe nje. Ingakhethi kuze sibe yiningi insuku zakhe ezweni ngoba awusazuhlukumezeka njengomzali wakho. Ngoba umzali wakho usiyatsheka ukusangena. Awusana. Yabona ngiyambona right kodwa hayi. Konke engiyibonayo. Wena ubona uyiphuputhe kuthiwa imvu is short sighted. That is why imvu ihlala idinga umelusi ngoba ayikwazi ukubona kuqamba ngibona la iduza. That is why izimvu ziyingozi masizodwa engenamandusi. Ugcwele amabandla ezimvu. Izimvu eziluswa ezinye izimvu ingakho ibuye zikhobozane zodwa ngoba izimvu ezilola ezinye. Manje udangerous nakunjalo ngoba kuvamile ukuthi uma izimvu zizodwa kungene nempisi phakathi kwazo. Nazo sigqoka isikhumba seyimvu. Jesu wayibona yonke lento. Athi ungavumi ukuthi ungaboni uholo umuntu ongaboni nawe. Ngoba nizoholana niyehlane niyangodini. Akukhulumi mina kwenzeka lento ekade ngisho ukuthi uma ngimela uNkulunkulu uyayihlanganisa ingqondo yethu ibe yodwa. Umuntu umeshumela akashumayeli yena. Uma ngishumayela la ingqondo yakho neyakho iyathathwa ihlanganiswe neyami bese ihlanganiswa nakaKristu bese kuphuma imessage. Ukuthi lo mfana wakhuluma into engaka
akuzona ezakhe izinto eziyinhlanganisela uthi uNkulunkulu igeneration ayinazi ihlwele iactwa eGoli kodwa kuba abantu abazona zonke indawo eSouth Africa so ungakhathazeki bangekho umuntu la ukuthi uNkulunkulu akafune emsitho ufuna ukuthi into yakhe ayipresente kahle ungajabu babona ihlalo empty kanje sise studio amen sise studio by the way abahlale emakhaya bazodonjwa into kaNkulunkulu ukuthi bathi bafuna ukuzobona nabesizwe angazi noma babona yena abantu beze kweLSD FM bebewindi befuna ukubona into eyenzeka ngaphakathi ngoba isibadontile babona ukuhlala ekhaya kungasafanele ajongono ngiyamuzwa lo msakazo okhuluma njalo ngo10 ekuseni ake ngiye emsakazweni manje ngiyobona khona ngoba izinto ezodonsa abantu bazenkonzweni ukuthi babeyizwa leya video athi ikhona ihlala futhi ibandla elingagcwele kakhulu nami ngiyafisa ukuba inhlanganisela yalabo basestudio njengoba sasibona uOprah nje uOprah bangangeni nomba estudio khona baba sestudio khona baba online nathi bazalwane we are favored ukuthi sibe ku-virtual sibe in person sisizwe khona haleluya ingakho khona abafundi babehlukene kabili khona abambona uJesu bahamba naye badla naye baphila naye bamuzwa live uJesu bamudla phela oh hallelujah enjoy ivangeli ezokhona bangalifunde encwadini bazalwane inhlanhla ngakho uNkulunkulu ukhula lezo zinto ukuthi usajabulishwa ukuthi abekho abanye favored are down so you are getting it directly face to face mouth to mouth body to body contact physical contact in person asizwa ngendaba siyibona bukhoma atsho omunye ubaba owangikhulisa enkosini athi sikhumbuzo mina you are favored ngoba alizubiswa ngendaba lento ukuthi yenziwa kanjani indaba yevangeli mina niyibona bukhoma abanye bebhizi bedlubusha babo thina sibele endlini kaNkulunkulu siyabuzela amen washo njalo 3 years ago amen wathi position yourself and observe sibona kufika nabo baba uTefani sibona kufika nabo mama Nkita abaphakela intaba indaba engasaphuma sibona kufika abantu beveni sibona kufika obama Nkita abakwazi ukuyithwala iministry bayithwala bashaya sibona kuhleli sibona uNkulunkulu esifavorisha akuba noma amaduna bathi kufuneka abasikho thina kufuneka besikutheka but sibanjwa amandla kaNkulunkulu ukuthi nikwazi ukusifika ngokwestatus nangokwe-level esikhona kuye uNkulunkulu wethu osithembisile kufuneka we are not here but by the favor of God uNkulunkulu wasibamba ukuze manigijima nina nisifice nani bazalwane uNkulunkulu umbona into enzima ukuthi we are favored yazi kubuye kumoya we-gratitude kimi good Lord I'm grateful ngaze ngaba favored mina nje ngedwa mina nje uyazi khona izinto esayicela uNkulunkulu ngicela imali ngicela imoto wame siyangibisa uNkulunkulu ngelinye namathi sikhumbuzo awuthanda ukuthula ngicela ukuze ngicela imali ngicela ukwenza izinto zenzeke phela uyalizwa igazi umuntu omusha ufuna ukuthi wenze izinto now you want to leave your mark uNkulunkulu sikhumbuza ukucela a deep relationship with me yes and ubudlelwane nawe ngoba when we look at things we miss the things that matter the most kuthiwa babegijima bekwi-marathon begijima sakhala isibhamu baphuma bangena ehlathini begijima beya emgomweni bonke kwaba khona ukugijima kakhulu edlula kuleli hlathi egijima kuthiwa wazwashayela izandla ukuthi uhambo abanye balithatha inyanga ukuthi baliqede uliqede in 2 hours egijima wafika wawina bathi unumber 1 kodwa wathi bebheke emuva kho umuntu omlandelayo manje uyaxaya ukuthi ngabe labantu abakwazi ukugijima ngabe marathon yabahloli ngabe bakhathalile endleleni lapha ehlathini kwaphela 2 days bengafikile abantu kusawuyena number 1 record isakuyena kwaphela 2 months akekho umuntu olandela number 2 akafiki kwaphela 3 years akukhamuki umuntu usahamba phinda kubuye azobuza
Bangaphabani mina kade ngawushaya number 1. 3 years waphela, 4 years waphela. Kuthe makuthi 5 years kwakhona okuqhamuka ngayihamba kancane. Ngayihamba ebheke emuva, esimile. Aphinda hamba kancane. Aphinda abheke emuva, iqale phansi futhi urorisa. Aphinda abheke emuva, aphinda